Jesu bomi ba encwadini yabahluleli 16 kwivesi lika-20 kulapho uDelilah ebuza umyeni wakhe uSamsoni, ngitshela amandla akho akuphi? Wayidanula imfihlo kaNkulunkulu uSamsoni, wamtshetsha sekhanda, wamgunda zonke izinwele. Uthe sethe, Samsoni, nanka amaFilisti aphezu kwakho emva komgundi. Samsoni wazitshela ukuthi ngizovuka ngenze nje yasemhleni. Washaya amaFilisti ngabulale, kanti wengazi uNkulunkulu ukuthi usemukile kuyena. Banjalo abantu inkosi ebatshale beyisithombe esihle, kodwa kuthi ngokuthi ebendlela ufike la bephela khona uNkulunkulu, bedalula izinto ezingafanele bazidalule. uNkulunkulu abeseyafulathela, abesebaleka uNkulunkulu. Kodwa abantu abazohlala enkosini bahlala belondeleke njalo, bahlala benokuthokoza ngoba basuke besenkosini. Siyakufa nokufa inkosi mayimuka kuthina. Inkosi kumele simeme njalo kuthi makufika izinkathazo sithi inkosi sondela kakhulu, sondela kuthina ngoba siyakudinga ngayo yonke iminyaka nakazo zonke izikhathi sondela kuthina Nkosi. Gcwele isimakade. Amen.